umaze igihe uzerera mu butayu bwo kutamenya umaze igihe uzerera mu butayu bwo kutamenya ja kwiriba wambara izindi mbaraga ja kwiriba wambara izindi mbaraga urugi rurakinguye agutegeye ibiganza oya ntafite ipfunwe ryo kukwakira urugi rurakinguye agutegeye ibiganza oya ntafite ipfunwe ryo kukwakira Yes, when you catch up we vibe nuko iyo nakiriye umuramyi nuko bigenda oba ku mwanya wa mbere ni miliyoni 3 y'amarundi ubu uri umumiliyoneri reka mbyemere uyu apana reka mbyemere ubu bihozagara bonke ni umumiliyoneri yego ko zemerana aba oya reka mbyemere siko hari abantu benshi batagira impango yo kwemera ko bafite ifaranga inifato nagize byarandenze nasanze ndi hasi donc sanga naryamye hasi nyuma nza kubyuka ndamukanya n'abantu twifotoza. Once again on Joyful TV Entertainment, my name is Intore Joyful. A to the N to the T to the O to the R to the E. Gahitanakira. Abatarakora subscribe muyikore, murabizi ko turi muri gahunda ya kubaka stu. Imana ibagirire neza. Turi ku mpera z'umwaka musha muhire kuba winjiyemo, Noel nziza kubemera ko Yesu n'umwami n'umukiza yavukiye ubugingo bwabo. Abatameze neza, abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye, Imana ibagirire neza. Ikomeze kuba ico kurya nico kunywa, umwuka wo guhumeka n'amagara meza. Ngahita nakira umusore witavye Imana mugenzi wanje. Man of God bihozagara Bonke agahita twinjirana n'agakorasi gatuje cyane kubera ko ngo agwaye grippe, ariko twinjirane n'agakorasi gatoya. Atareka nanje ntangire mbasohoza ndabasohoje cyane ariko reka turirimbe nkuko bari babisabye. Muri wewe niho ahari ubuzima bwuzuye, ahari ubuzima bwuzuye. Shira. Egizabi. Toruga sigara. Yes, when you catch up we vibe. Nuko. Iyo nakiriye umuramyi nuko bigenda. Kaze cyane abatakuzi wo bibwira gute? Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Bihozagara Bonke. Ndi umuramyi. Turashima Imana yaduhamagariye kino gikorwa. Yego kandi ikanadushoboza nyine kubikora nko ishaka. Murashimira Imana yabahamagaye na mwaritabye. Twaritabye rwose. Yego. Ubushize reka nongere mbikwemerere kuko nubundi nitahuye ko nitabe. Ngaho nawe utaritaba umuntu uzitaba. Rero twakiriye Bonke, twari tumaze igihe duherukana hashize nk'amezi angahe utadusura, waratwanze bari muri mu bikorwa byinshi. Hari haciye igihe vraiment nk'amezi nka
atanu canke atanu gutyo tutavibinga hamwe ariko turashimira Imana ko twongeye kubonana. Turashima Imana cyane kandi igikuru nuko turi bazima, ikirenzeho nuko hariho byinshi cyane Imana igenda ikora ku munsi bisha ku buzima bwacu mu mirimo yaduhamagariye. Kera ruguru iwacu hari abantu bo mu idini ryitwa abakomite, imvura yakazigwa ntibaruhe bahunga. Shaka kuvuga ngo ntiduhunge. Shaka kuvuga ko mwamara kudutonya ku shati yanje. Shaka kubamenyesha ko tudahunga ntaho tuje. Abakomite mani imvura yakazigwa bagahungisha za Bibiliya bakazishyira mu nzu bakama gumanza, imvura ikagwa, imirabyo inkuba zigakubita bakanyagirwa. Buriya bitavye Imana cyane. Abakomite rero twakiriye Bonke, ariko noneho twamwakiriye mu shusho idasanzwe kubera ko mutojana iyo mashine muri sale. Twakiriye bihozagara Bonke mu shusho idasanzwe kuko hari urundi rwego agezeho. Ubwo duherukana hari urwego yari ariho, uyu munsi hari urundi rwego ariho. Bonke aheruka muri competition hano mu Burundi, competition ikomeye iri ku rwego rw'igihugu, abari uyitahukana, abari kureba ikiganiro mumfashe dukomere Imana amashi kwanza. Rero Bonke twamwakiriye kugira ngo tubwire ku bikorwa bye, anatubwire kuri iyo competition yatwaye. Tubanje kugukeza mugani w'abarundi. Murakoze cyane. Udutera ishema nk'umwana wacu gutahukana iriya ntsinzi, kandi mugenzi wanje umwana ukiri muto witavye Imana akiri mutoya. Biteye ishema, twarishimye cyane. Ubyumve n'abakunzi ba Joyful TV Entertainment bose ndabizi, abagupostinze ni benshi bishimira intsinzi wagezeho. Rero twongeye kuvuga ngo congratulations, turi inyuma yawe ahubwo turi kumwe nawe. Antuka ndabishimira Imana cyane, kandi wenda ndaza kugira umwanya w'umwihariko nshimira abantu, nshimire buri wese, umuntu wese, nshimire ababiteguye. Twabonye ukuboko kw'Imana bitangaje. Yego. Noneho ubukomite buranze, imvura ibaye nyinshi kandi ntubwire ngo ibaye nyinshi ukundi kirafata hano ku ishati yanje. Njewe se ntihayingwaho. Kurabona ino mvura, kurabona ku ishati tayo wabona ngo menyagirwe mwikawushe ngo ntimwamuyibona. Reka duhunge. Nta komite twari dufite, twahunze imvura. Asundi twavuga ku kijanye na competition. Narivuze ko nakwakiriye noneho mu rundi rwego. Yego. Urwego ruri local twaruvuyeho, uri ku rwego ruri national. Kubera ko uri ku rwego rw'igihugu, noneho gutwara competition n'igihe cyo gusohokera hanze y'igihugu kirageze. So katubyizera. Narivuze ko twashimye ndetse n'abakunzi ba Joyful TV Entertainment bose bishimiye intsinzi yawe, ariko kuba tarasobanukiwe neza ira competition ni competition ki yahuje bande, ikorwa kangahe mu mwaka, yatangiye ryari, nimba ufite byinshi uyizi? Murakoze. Iyi competition ni igikorwa cyateguwe n'ishirahamwe ryitwa Starglass Production. Ubwaryo ryitwa Kora Gospel Music. Yego. Rero hari haciye amezi atari menshi ritangiye. Ibyo bagenderagaho batangira kwari ukuvuga ngo urakora video, uyikoreshe nimba ari telefone yawe cyangwa se nimba ari kamera, uyipostinge kuri Instagram yabo cyangwa se uyibarungikire kuri WhatsApp number. Noneho nza kubibona gutyo. Nabibonye deja abandi benshi babikoze, nanje nza kubikora. Icanteye kubikora ni injukizi. Mu by'ukuri numvaga ko ahari hari ico Imana itubikiye muri byo, kuko narumva ko harimwo ubufasha ndetse bukomeye. Kandi ikindi naco
nuko mu bintu nk'ibi ngibi akenshi usanga ari ibintu bifungura inzira zo kugira ngo igikorwa kirusheho kwaguka kandi n'ama connaissance yandi masha umuntu agenda nyine ahura nayo. Rero nza kubikora gutyo ngo ndangize. Bari bafite nyine uburyo bari guselectinga babanje guhitamwo abantu 50 baja muri quart de finale. Baza kuduhitamwo n'abandi, noneho tuza gukora quart de finale ishira demi. No muri demi finale baza gutora abantu 20 nari mbarimo. Mu by'ukuri novuga ngo ibi bintu ni ntaho ikomeye cyane muri uru rugendo. Noneho novuga ngo nari nsanzwe ndimwo kubera yuko byankoze ku mutima cyane. Ikirenze ibyo ngibyo sinjewe njenyine byakoze ku mitima nyine, byakoze ku mitima y'abantu benshi. Nagiye mbona feedback, abantu benshi bambwira bati nukuri muri ibi bintu twizemwo ibintu bikomeye. Kuko wenda ndibuze kugira ico mbivugaho. Tugeze muri demi finale aba judges baselectionye abantu 10 baja muri finale. Noneho kubera ko twari 20 urumva 10 bamwe barasigaye abandi 10 barakomeza. Njewe nsigara mu basigaye. Mbese mu babaye elimine? Mba elimine mu bantu 10 abandi 10 barakomeza. Noneho nkibibona naravuze nti Imana ishimwe ko nibi nabyo bibaye, kubera yuko umugambi wayo hari igihe rimwe na rimwe nasobanukiwe ko rimwe na rimwe umugambi w'Imana ku buzima bwacu hari igihe utaza uba nk'uko twari tubikeneye. So kubera ico ngico bituma mbyakira cyane, bituma mvuga nti ahari naho Imana yagombaga kongera. Kandi numvaga nyine nyuzwe nabyo, nubwo atari yo ntego yari yatumye cyane ngenda. Ariko nari navuze nti uko biri kose reka nshima Imana no kuri ibi ngibi. Nyuma haza gukogwa ama repetition ku bari bakomeje muri finale, nyine bitegurira finale. Baza novuga ko donc ari byo basabaga ko umuntu akomeza nyine kwitabira ama repetition igihe baguhaye umwanya wo gukora ukaboneka ugakora. Haza kuboneka umwe muri abo 10 utarakomeje nyine kwitabira ama repetition. Hari impamvu zatumye ataboneka. Rero akomeje nyine ngo kubura, bifuza kumusubiriza cyangwa se kugira undi muntu bashira mu mwanya we. Barampamagara bambaza ko mfite uwo mwanya. Numvaga ari ibintu bidashoboka, numvaga ari ibintu donc naratunguwe cyane. Bishoboka gute umuntu wari wavuyemo nko muri donc competition elimine ego kuko muri abo 10 hari hakenewemwo abantu 3. Uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. So urumva ko havuyemwo umwe 9 bari basigaye bashoboraga gukuramwo 3 muri abo 9. Ariko kubw'umugambi w'Imana mu by'ukuri bareba no mu batakaye, mbivuge gutyo. Barambaza ndababwira nti ndahari. Biranatangaje ukiraho kumva ko muri abo 10 bari bavuyemo ari we batekereje gushiramo. Byose no mugambi w'Imana mu by'ukuri.
muri ibi bintu nizemwe ibintu bikomeye cyane ntaho Imana itabasha kunyuza inzira yashatse kugera ku mugambi wayo. Yego. Ngo bamare kumpamagara mbemereye barambwira bati ejo uzatangira ama repetition. Mu gihe abandi bari bamaze muranyihanganira mu gihe abandi bari bamaze iminsi itari mike abakora ama repetition, njewe nanje ntangira bukeye. Yego. Nkora iminsi 2 buraca dukora finale. Ikintu cantangaje tumaze gushika muri finale, buri wese wumvaga amakuru ko nagiye muri finale, donc yumvaga harimwe intahe ikomeye. Bigenda gute? Yumvaga afite amatsiko yo donc yo kumenya byagenze gute, ni gute byagenze. Ariko ngo tumare gushika mbona ubuntu bw'Imana butangaje ku buryo byananiye gusobanukirwa, gushika n'uyu mwanya kubivugaho birebire. Kuri nje mba numva ko ni ikintu mu by'ukuri gishobora no gutuma umuntu arushaho kwizera Imana mu bundi buryo budasanzwe, kuko ni ikintu byansigiye kumva ko Imana ishobora. Abaririmbyi bakunda kuririmba indirimbo ivuga ngo na nyuma ya zero irakora. Mu by'ukuri numvaga nyine nsa n'umuntu uvuye muri zero, donc mu bitagaragara, ariko bigenda nk'uko iyo ubwayo yari yabiteguye. Ndibuka nshitse kuri stage bwa mbere, imbere yanje hari 4 babanje kuririmba, narabakurikiye ndi wa 5. Baririmba neza cyane nta nkomanzi kabisa, ku byuma byari bimeze neza. Ariko nje ngo mpashike bihita bisa n'ibyanze kuvuga zuma. Ndi presenta ngo ndangize n'introduce indirimbo, ndatangira ndaririmba ngo bigere hagati sonorisation nyine byama bikorogana biranga. Ngo bigorane, barambwira bati hagarika, wowe uraza kugaruka, kwanza usubireyo, uraza kugaruka barangije kubi settinga neza. Nuko usubirayo, ariko nsubira nayo ubwoba, ndavuga ntariko Mana ibi bintu nibiflopinze kubera nibiki bibaye. Gusa nje nahise mvuga nti ibi byose nukugira ngo gusa nyine wenda ico Imana igomba gukora cyangwa sigiye gukora ntikigerweho. Ariko kandi naravuga ntibyanga bikunda, ico yavuze kigomba gusohora. Yego. Kuko hari isengesho nagize mu by'ukuri nkimara gufata iyo telefone bampamagara ngo nsubire nitabire irushanwa. Yego. Nabwiye Imana, numvaga donc mfite ibyishimo byinshi, ariko kandi natekereza kutazaba donc mu bantu bafite intsinzi, nkumva nzoba nsa n'umuntu. Ubwa mbere ntibyari byambabaje mu by'ukuri, ntibyari byambabaje kuko navuga nti ni ko Imana yashatse. Ariko noneho ngo mare kubona nsubiyemo, ndavuga nti wow, Imana yoba inyeretse sinyale y'ikintu igiye gukora. Numvaga ari nka sinyale y'ikintu Imana igiye gukora, kuko byari byandenze. Rero ndavuga nti Imana uko biri kose nizeye ko hari ico ugiye gukora, kubera yuko muri iyo minsi bari basohoye afishe y'abantu baja muri finale. Ntabwo byari byanguye nabi, nari nabyakiriye. Ndibuka umunsi umwe tuvuye muri practice, nariko ngenda mu muhanda, numva hanjemwo ijambo rivuga ngo nzasohoza imigambi yanje kuri wowe.
numvaga nyine ari ibintu bisanzwe ku nka ide izo arizo zose umuntu ashobora kugira nk'igitekerezo umuntu ashobora kugira ariko ngo nshike mu rugo ryanga gushira nguma kuryumva mu mutima ntihaciye icumweru ibyo bintu bibaye bahita barampamagara rero mu byabaye byose ndahamya ko ibi bintu ni ibintu by'Imana bitari mu kuboko k'umuntu uwo ari we wese waba warabigize mu ruhare yego noneho bimaze guflopinga ibizumaga birakatika bagusubiza inyuma bansubiza inyuma ngo bigaruke n'umuriro wari wanze cyane isono oya ni sonorisation bikunde uragaruka se bikunde bahita barasubira baranyakira kuri stage ndagaruka urumva ikunze niwe wahise ugaruka mbere y'abarya bandi kuza ego nahise ngaruka nyine ubwo ngubwo kuko ninje warushikiriwe byari bimeze gute wumvaga umeze gute ntumvaga ko kera za failinze kubera ko zabanje gucika ntabwo nigeze ncika intege kuko nari nizeye ko byanga bikunda ico Imana yapanze kirabatu hari ukuntu wenda twari ko dusa n'abafite nk'ubwoba muri sale twari turimo twebwe ariko nje nshitse kuri stage natangazwaga no kumva ko bibaye dispari nyine nkahita numva sinzi ukuntu mbaye nkumva ndahindutse nkumva ngeze mu kindi kirere mu by'ukuri ndashima Imana cyane narashitse ndamya Imana nk'umuntu utari muri competition kuko numvaga ko donc nundi mwanya nari mbonye wo guhagarara imbere y'abantu ntigeze mpagarara imbere wo ku ministering nje nabifataga donc nk'umuntu uri gukora toujours bitarimwo wenda kuvuga ngo ni competition nubwo yariyo wumvaga uri umuntu ugiye kuramya Imana kandi nabikoze mpaye mvuga nti nukuri ico Imana yashatse kibe ndibuka bene data nyine twari ko duhatanirwa umwanya wa mbere kuri none nimba hari inshuti mfite nibo kubera yuko guhereye muri practice twagize turi kumwe twese n'abantu bambwira bati nukuri sinzi ico Imana igiye gukora ariko uko biri kose kirahari kuko nabo ubwabo byarabarenze kumva ko nongeye kugaruka barabyishimira cyane yego uraririmbye nyuma bagiye kuvuga Watsinze bari badusabye kuririmba indirimbo zibiri ariko baratubwira bati murabanza muririmba imwe ko muri 10 muri imwe tuje kubyigaho niturangiza turaza tubahe batanu bakomeza baririmba yabo ya kabiri abandi batanu ubwo urumva byari bisa naho nyine barangirije aho ngaho nza kugirirwa amahirwe mu by'ukuri yo kuba muri abo batanu bakomeje kuririmba indirimbo ya kabiri indirimbo ya kabiri ndashikirwa ndayiririmba ngo ndangize subira muri room twari turimo noneho baza kuduhamagara baza nyine kutangaza bya bibanza tuza kuri proclamation kabisa umaze kuva muri ntuze yo kuba muri batanu ba mbere ugiye muri batanu 10 yego muvuyeho noneho kuri rwa rwego rwo kuririmba indirimbo ya kabiri mwese mwaje noneho bimeze neza ibyumba bimeze neza uraririmba uramara antuka byari bimeze neza resultat mwese yego niyumvaga nezerewe cyane kandi toujours nari nkomeje gutegereza ico Imana igiye gukora nabonye mu bantu baguhaye igikombe harimo Apollinaire yego mu legend muri gospel hano umwe vuze gospel mu Burundi wumvamo Apollinaire kwisonga byo cyari kintu kingana gute cyari kivuze iki kuri wowe kubona Apollinaire yakuririmba antuka nishimwe rikomeye kubera yuko
ndanamukunda ndamukunda by'umwihariko hari ukuntu umuntu aza kurikirana undi ugafashwa cyane ku magambo y'Imana donc abari kuvuga ukumva donc ni nk'umuntu kumotiva muri makeya rero naranezerewe numva bingeza ahandi hantu donc kumva ko ngiriwe n'amahirwe yo kumukora mu biganza ashikiriza bimwe mu byari bitegekanijwe ku muntu wabaye uwa mbere yego bahamagara nabonye baratanze uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu baguhamagaye kuri uwa mbere wabyakiriye gute wari ufite ihe nyifato inifato nagize byarandenze nasanze ndi hasi donc nsanga naryamye hasi nyuma nza kubyuka ndamukanya n'abantu twifotoza ikintu natahuye mu by'ukuri ibi bintu ntabwo nabaye uwa mbere ngo kubera yuko wenda naririmbye cyane kurusha abandi nta nubwo nabaye uwa mbere kubera yuko hari ibyo nari nakoze abandi bantu batoshobora ahubwo ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi ni n'ibyo Imana ikora ati nisanze hasi kubera ibyishimo ntunguwe Apollinaire aza kuguha igikombe uzakira kuri yawe bivuze iriya competition cyangwa se iriya ntsinzi bivuze iki ku buzima bwawe bwa muzika cyangwa se muri iyi kariya urimo bwa mbere ni nobyita ko donc ni ikintu kije mu by'ukuri kimpa ni fondation ndumva ari urufatiro rukomeye kandi nitangira ry'ibintu bikomeye cyane kandi byiza nkuko natangiye mbikubwira mu by'ukuri ni ibintu byatumye habaho indi connaissance byatumye donc imiryango ifunguka yo kumenyana n'abandi bantu hari ijambo narimaze iminsi nsoma riri mu migani 18 ku 16 rivuga ukuntu donc iyo umuntu atangana ishikanwa ryiwe umutima ukunze cyangwa se umutima ubikunze iryo shikanwa riza rituma Imana ica inzira yo kumushitsa kuba akomeye so rero ndumva ko nabitahuye ko ishikanwa narifashe nka ya mpano yawe donc iyo uyitangana umutima ubikunze iyo uyitangana umutima udafite izindi nyungu runaka zaba ari iz'amafaranga cyangwa se zibigaragara biza bituma mu by'ukuri Imana ikereya inzira igaca inzira aho umuntu atatekerezaga kugira ngo igikorwa cyayo kirushaho kwaguka ati bya connaissance byanciriye indi nzira ugushaka kuvuga ko hari izindi hari andi ma opportunities yabonetse kubera kira gikorwa cyane ntiyihe opportunity ya mbere yabonetse nuko ngiye gurushirizaho gukora cyane hariho bimwe mu byo bemeye bazofasha umuntu wabaye wa mbere hari gukora album yose y'indirimbo amajwi n'amashusho n'amajwi gusa wenda amashusho bashobora gukoramwo make ariko ni ikintu cankoze ku mutima cyane kandi numva ko ari ryo tangira risha rikomeye kubera yuko biri muri bimwe twagendanaga donc nk'umutwaro mu bufasha umuntu yabaga akeneye buri munsi kuko ibyanditswe byo byari byinshi yego ikindi ubwo waruvuze ikindi ni umugisha wo kumenyana n'abantu abakozi b'Imana abanyempano nkanje
n'abandi benshi batandukanye ya ico ndagishimira Imana cyane kuko ni abantu cingenzi. baribaza ngo se iyo competition watsinze mariko muhiganirwa amafaranga ngana gute watsindiye angahe tubabibaza ntagoreje ya bagomba ko byibaza nivyo. yego oba ku mwanya wa mbere ni miliyoni 3 y'amarundi. ngoma maje ubu uri mu millionaire reka mbyemere. uyo pana reka byemere ubu bihozagara Bonke ni mu millionaire yego ko zemerana aba oya reka mbyemere siko hari abantu benshi batagira impango yo kwemera ko bafite ifaranga. Ariko noneho ko umuntu yabyemera mu millionaire imbere yanje data ko se wowe nabimenya nte sinosanga tibiraba yo turashimira Imana bizaba. turashimira Imana numva ko harimo no gukora album Yes. 3 millions na album. Amakuru ufite ngo nuko uhoje kuririmba ibwami byose wabikuye he musore wawe? turi imbere y'Imana hano hano turi ku gatutu bon ni préparation ya band nsanzwe ndirimbamwo. Tuzaba dufite uwo mwanya wo kuririmba muri giterane kiri gutegurwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ibwami. tuzoza kubaza ahubwo namwe ndabatumiye muzoze saza kubashigikira. Murakoze cyane, yari histoire ndende, bwari ubuhamya bukomeye cyane. Turashimira Imana, nta n'ibindi ndenzaho. Iyo ayo mafaranga watsindiye, iyo achievement, connaissance ni ibintu bikomeye cyane muri career. Kumenyana n'abandi n'ukwaguka mu bundi buryo cyane. Urashobora kutaronka amafaranga ariko kumenyana n'abandi bukaba bwabaye uburyo bwo kwaguka mu bundi buryo. Turashimira Imana ugaje kuri iyo ntambwe. Amen. Kandi turakomeza. Ubwo duheruka gukorana interview niba abantu bayibuka, naravuze ngo tuzasura duhure hari urundi rwego wagezeho. Ya nanje ndabyibuka. Reka tubishimire Imana. Duhuye ufite appointment yo gukorerwa album. Ya. Umunsi wa mbere uzaja muri studio tuzaja. Ndabishimiye. Abantu bazahabwa exclusive bagiye recording. Urakoze cyane. Rero turabishimira Imana cyane. Sijenje nyine n'abari abandi bakunzi bose bari kuri ibiganiro byacu barabyishimiye. Dusoza turasozanya akaririmbo kamwe, ariko mbere yo kuririmba mbanze nguha ijambo ushimire abantu, ugire n'ijambo bashikiriza abishimiye ibikorwa byawe, abakomeza kugusengera, abagusapotinga mu buryo butandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Urakoze. Reka mbivuge mbareba. Ubareba mu maso. Yego. Mu by'ukuri ni iteka ridasanzwe kandi n'ibyishimo byinshi kumva ko uyu mwanya ndi gushima Imana ndetse namwe mwese. Ndashima ko kubwa Kora Gospel Music, ndashima kubwa Staglas and Production batekereje iri rushanwa. Ni ikintu gikomeje, ntabwo kirangiriye kuri twebwe. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Shimire na buri wese umuntu wagize ico akora, kubera yuko habayemwo n'igikorwa cyo gutora cyangwa se kuvota. Ndabizi ko hari abantu benshi babikoze. Imana ibaha umugisha. N'abatarakoze ibyo ngibyo bakoze ibindi byinshi, abadusengeye, abaduhamagaye, abaduhaye felicitation. Nukuri ndabashimiye mwese. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha kandi mukomeze mudusengere n'ubundi, kubera yuko urugendo rurakomeje. ni nkaho noneho ibintu bigitangira. Ndumva uko biri kose noneho aribwo hobaho gusabana bundi busha ku bantu bose. Yego. Ibikorwa birenze bino bya Bonke wabikurikirana kuri YouTube channel yiwe ni Bonke.
n'ibihozagara ntabwo ari bihozagara ni B Bonke TM Band wanditse B Bonke TM Band mu Band mushashaga je navuze bihozagara ukuyoga B n'ibihozagara yes B ni B Bonke kandi dream ukora ibyishoboka byose uzagire uzataginge intozi iriya kora canke link yanje ndi urampe iyo shaka rero nzoshira rero ni kuri iyo ntuzi yo YouTube channel niho akorera ibikorwa vyiwe ushaka byinshi niho wabireba kuri Instagram wamufollowinga yitwa bihozagara Bonke kuri Facebook yitwa ni bihozagara Bonke numero za WhatsApp ushaka kumwandikira ni +257 61 26 46 86 hazandike cyane abakeneye kumuha ubufasha no kumushigikira ndetse n'abageni karashaka abageni ari maze ntakavuze kora kanja usanze naramubonye usanze naramubonye tuvuze ngo uzombwira ntibambwiye bambwiye rero turasoje Imana ibahumugisha mwakoze kubana natwe wakoze kutuganiriza ukoze kutwitaba nguzo tubwire ku byigikorwa urimo nitubona umwanya tuzagushigikira tujane nawe aho uzabagiye kuririmba hari n'ibindi bikorwa ntashatse kuvuga afite yakoze tuzabikorwa tuzabivuga naho tubirangije ari izindi gahunda turimo tuzababwira ubutaha tugarutse yakoze umukozi w'Imana kutuganiriza abakunzi bacu mwakoze kuri ibiganiro bwiza gishize murabizi ko dufite gahunda yo gukora studio mu kwezi kwa kabiri dufite mobile money dufite limikash dufite cash app aho washaka gucisha amafaranga hose oyacisha kugira ngo twubake murabona twavuye hanze duhunga imvura twinjira muri salle nyuma yacu hari intebe iyi ntago ari set kameme gukoreraho emission ariko nidukora studio zaba bisa neza bivuga neza kugira ngo dukomeze twagure buno bwami turagushimiye utera imbere murakoze cyane niba wari kuri escalier ya kabiri mu mwaka uzabura kuri ya gatanu ya gatandatu Imana ikomeze kuzamure kandi byose turabizi ko ari uguhesha Imana icubero no kwagura ubwami bw'Imana mwakoze kubana natwe umwaka musha muhire ndetse na Noheli nziza kubemera umwami Yesu nk'umwami n'umukisa w'ubugingo bwabo ndabakunda na Bonke arabakunda na Mutona arabakunda na Sam n'Imana irabakunda mwakoze cyane bye bye umaze igihe uzerera mu butayu bwo kutamenya umaze igihe uzerera mu butayu bwo kutamenya ja kwiriba ombara izindi mbaraga ja kwiriba ombara izindi mbaraga urugi rurakinguye agutegeye ibiganza oya ntafite ipfunwe ryo kukwakira urugi rurakinguye agutegeye ibiganza oya ntafite ipfunwe ryo kukwakira